So this was your dream, Naruto Uzumaki. Prepare yourself, Dan Saiyan. Crnji, ne možeš da praviš tako da te Naruto, tvoj kanal, ja ima tebu zmajeve kugle. Haha, Naruto goes brrrr. Inače, subajte se na kanal jer na 1000 suba dobijate full verziju divizije Kakarota free. U ovom videu ću da pričam o spoilerima iz Boruto anime. Ako još niste pogledali Boruta, a planirate, ovo vam je zadnja šansa, ali realno ko još gleda Boruto, mislim, to je samo loš nastavak Naruta. Dakle, priča se nastavlja tačno nakon poraza tog rogatog Otsukija i nakon što Boruto otvori portal i svi se vrate kući. Naruto i Sasuke su kao i u originalu otišli kod Sakure na liječenje. Za razliku od originala, Naruto je osjećao kao da je Kurama i dalje u njemu, iako je bio svjestan da je zauvijek mrtav zbog novog moda. Naruto nakon pregleda razgovarao se Sasukeom o tome, ali ga je Sasuke vjerovao da je Kurama mrtav jer ne može da ga vidi ni sa svojim Sharinganom. Naruto je otišao u šumu i pokušao da uđe u Kurama mod. Osjećao je snagu kako teče kroz njega, ali mu je izgled ostao isti, što ga je jako zbunilo. Proveo je dosta vremena istraživajući o repatnim zvjerima, čak i razgovarao sa drugim repatnim zvjerima, ali su ga svi ubeđivali da je Kurama mrtav i da im je jako žao. Naruto naravno tu nije stao, već je krenuo da istražuje genjitsue koje bi mogle napraviti takvu iluziju. Da svi misle da je Kurama mrtav, kako Naruto više ne bi koristio njegovu moć, te je vjerovao da je rogati Otsutsuki taj genjitsu napravio. Prošle su nedelje, ljudi su se počeli brinuti za 7. Hokagea jer su mislili da je poludio zbog gubitka Kurame. Naruto je pronašao knjigu sa Sharingan genjitsu i kada ju je otvorio vidio je ništa. Knjiga je bila prazna. Njegov posljednji izvor informacije je bio prazan. Izbezumljen je počeo da cijepa tu knjigu, ali onda se sjetio da se desilo nešto jako čudno. Naruto se probudio, ali sve što je vidio je mrak i nije mogao da se pomjeri. Pokušavao je da viče, ali ni to nije mogao jer je bio slab, ali nije znao zašto. Mislio je da je umro zbog stresa, ali to nije bilo to. Čuo je kako neko dolazi, ali i dalje nije znao ko. Zvuk je postao sve glasniji, kako je ta osoba prilazila dok odjednom oštrica mača je probila nekakav sloj i konačno je vidio svjetlost. Pokušao je da pita ko je to, ali je i dalje bio jako slab dok nije shvatio kako je sloj nekog materijala otpadao i vidio da je to zapravo Sasuke. Ali nešto je drugačije. Izgleda mlađe i dalje ima Rinnegan i imao je gomilu pitanja, ali se on svijestio. Par sati kasnije Naruto se budi ujedno i paniči i vidi Sasukea kako sjedi kraj vatre. Kada je krenuo da ustane, slučajno je pao u baru blizu njega i vidio u odrazu bare da je ponovo mlad, ali pored toga i dalje je imao svoju pravu ruku. Prišao je Sasukeu i pitao je šta se dešava i gdje su oni, šta se desilo sa njihovom djecom. Sasuke je rekao da se toga ništa nije desilo, a sve što je vidio nije bilo stvarno, već beskonačni Tsukuyomi koji je Madara aktivirao i da je on jedini izbjegao efekat tog genjitsua zahvaljujući Susanu, međutim nije imao vremena da zaštiti ostale, te je iskoristio priliku da pobjegne i čeka pravu priliku da ga oslobodi jer nije mogao sam da se nosi sa Madarom. Naruto u šoku nije mogao da vjeruje šta čuje, ali se Kurama javio i rekao da je u pravu i da on također pokušavao da probudi Naruta. Naruto je shvatio da je to sigurno razlog zbog kojeg je osjećao Kuraminu moć, iako je bio mrtav. Naruto je rekao,
Mislio sam da sam postigao sve što sam želio. Ali znajući da je sve to bila iluzija, samo su ga nagovorili da se nastave boriti za to. Zato je pitao Sasuke koji je plan. Ali onda je čuo glas jako poznate osobe koji je rekao da je plan skoro spreman. Naruto se okrenuo i vidio da je to zapravo... To je to što se tiče ove epizode. Ako ste stigli ovdje, ostavite hashtag Madara u komentarima. I želim da vidim vaše mišljenja. Ako ste Naruto fan, očekujem da vidim šta mislite, šta će se desiti. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!